Nonsia abo omade she mamajo makwaba eba Hytvgh so nonsia kasebo ene druso ayere eba besonwo na meka wo se obetimi ahwe live e wo Facebook afi so YouTube no edino Hytvgh iti bomode anse be di echi wo honom na wa share na wo de comment nya ede aba na so yakenkan na bibia so atoye wonim se samri edudia na chese efi epue ni atoye ba bia ensem ni wo nyina no e ba be posa ede ama na wo so ahu de ekoso e wo Ghana hanum sei yenhwe sembi a bedi kase boynu mu akotenen Ghana mampin na dado dan kwa ekufo ado ede ensem kakra bi ede atudwa de okan nyina ne se wo hwe road accident a ekoso e wo Ghana hanum ene wiase afa na nyina na sa ade no eye ade ba kwa atwi akwa akire pa na emaye nko yanim ewo ye yapomuden hu nsem ye bomode ase ebetimi ahwe eye ka kwanhia ye road accident ne ebetimi ahwe na ya bre eho ase ye be san so ede ani akire eye Bulgaria man no one embassy a ewo eye Ghana ase no na be piemu ewo hanem se di asema abetodwa nansen ha ne se wo kire mu awon japade bi a ewo ya sase su ha no omafo bi abomodin akodwiregu a eho asem no aideja na wokeka kan se japade no nansen ha no wobubu ye na wonde odi chechemu abepiemu se japade ye bubu ye no enye ende kra ne ye bubugu ye nemu achepa wobubugu ye na che nemu eho nsem no da chene pemfo ebehwe na omama ni nyina atoye nsem bi aka ye nim ho a editie na edihwe ena me wakamafo Clement Magye bra me de ni nyina ede eba besomwo na mameka wo say Adons Boutique ena waso masna in the day me de ni nyina eba besomwo ye kase bo no me ba kenkan ni nyina ede amount Adons Boutique se me kan che wo say eba no afade ahodo se shirt ahodo skirt enniema kakra bi a wetimi de siesie ho de oba Adons Boutique a obenya sa nyama ni nyina ede amount na wo so atimi ahye na wo so afa wo ho na ye hu se wo so ho ye fe pan enti bomode ane from 024370 8485 024370 8485 now when they want entry come after so Yorke state ton insase na insase no sisiano nebo ayefo pan sanse kwakodi Easter no musi Easter we no o matete insase ne so pan ti bomodi answer witimi akọ Yorke state na wakọje wasase 024370 8485 now when they want entry come now so waje wasase sabo hotel se waje ahoho nti no wo ahoho bi a ebia Easter we on ba be di akwama ene ade ewo honum ewo kaso ne potemu dia na chese obedwane e de ato sabo hotel ewo kaso contempo ne so nyinya no road no honum ene wo butuo from ewo 0242222292 na wode won atwetwe nkoma bibia so atoyie itibo wori ansa betimi akosa abo hotel na so akọ experience hospitality at its best itibo wori ansa betimi akọ eduma koi ne na waso masna America se boy e ba besomwo maye dan ye ho ye ba ye de nsem no mu nchemu nyina e de ba besomwo din e de okamafo Clement Abusiane ya sama wakwaba bium eba Hytvgh so no nsia kasebo ena edru so ame okamafo Clement Magye bra me ba be kenkan ni nyina ede amount ye de ni kire UN aban ni mu na wonim se UN de chese amansan nyina ekuo batan ba kwa chese oboye ho ban na fe de o kire ye sane ebetimi atena ewo kroye mu ene ade eba na pomude ho nsem so abobom ho den pa ewo mu na otitire ni ba ko Ghana mampin na nado dan kwa akufo ado abra wo hia ya wo ye enimonyam hye dwumadie ede ahye ye secretary general a odi kan kra ema UN Uram Kofi Annan of Ghana haya ono ene ye first secretary general ema UN no na wo ye fan wa hye fan wo de ehye nanimonyam wo mu se wawu nenso wo hye nanimonyam se na akiri ma wo beba be ye secretary general ama UN no once we betimi abo won homoden aye adwumason ade asom oman Ghana ene wiase afa na nyina na wo hye sa afa no na wo kirekire nsem bi mu se ade ba ko a ema wiase hanyim no nyina UN no ene Ghana ene wiase afa na nyina yentimi enko yanim pa ba ko
eye road accident eye akwanhia hodo a ekoso ewo wiase mu ha osesa de no ma ya pomudin ho nsem ekọ akire pa ma yetimi enko yanim tie mbomodin asa road accident no Ghana hanum ene wiase afa na nyina country bia betimi abone ho modin na afi watimi abre eye road accident no ase no ebe ma ya pomudin ho nsem atimi akonanim points where the indiscipline on the part of road users and funding and logistical challenges to implement fully road safety interventions. I believe this assessment represents similar happenings in our respective countries on the continent. Without innovative approaches and initiatives, we will find it difficult to save lives on Africa's roads. Road traffic accidents and the resultant deaths and injuries are a global public health issue with adverse consequences on development. We need every African alive to support our development agenda. Government acknowledges that the current road safety situation is not satisfactory, but we remain committed to scaling up our investment in road safety initiatives and building partnerships that will help engineer improvements. We cannot rest on our oars. We must act timely and decisively Bulgaria mino chese one embassy wo Ghana hanum sing na ubepie mu e wa hanum sei dia na chese Bulgaria mino one embassy wo hanum sei no kamia ese omanfo bi afa akire akobubu wona japade bi e wa hanum sei a enya asem ketwa e ho asem betodwa be se nansani a chese ye twene esre ne abasa se nansan a ena wokobubu sa eye wona japade no na eno na deputy foreign affairs minister eye onimonyamfo Charles Owiredu ono eden sem kakra bi ede abetudwa se sa demolition na se japade a ya se no ono osusu se enye nnekra na nipa no efa akire ekose no wo se no achepa na mu ehwo asem no ena nansen abetudwa nti omafo enya ntoboase na wogidi pa se Ghana aban ene aban oteso ni nyina bebombodin ase obetimi ade nyama bi atoto yie na mu yentimi anye saade ne dia na chese yenim begu ase ewo aman a watwa ye ho ahye nyina nti no Ghana de yebetimi abomodin ase yebetimi ene Bulgaria man no akasa na bibia e wo se ye ema yie eto yie no ye bebomodin aye. Yes, I know Christ is a serious matter, say Bulgarian embassy for dying. Ghana buying a year said here, and diplomatic conventions, you know, as I say, a bow woman who buying. Unfortunately, woman dano and crophobia and I say ubi. Aquaco trespassing a woman assassin. Obi a say Mr. Obi for now. What trespassing assassin so. Now send your picture and see Babontin. Why we are because the idea I happen no and answer and sign and answer Bosumi and I Bosumi you know and now a fimponi. But idea happen ya check. Adambubu no it happened some 5-6 years ago. I had no correct say will be a coin crutch, one more assassin. I'm a dambubu happen. But I didn't know any see yache. Now, I remember me play no politics. But the father said national idea. Say Ghana buying to me and 2 1 year, 7. I didn't go say, ever kaya. The international community never say, I dear Bakwa, then I had 2 more thank you to me, yeah, and your bohom banner. Yentimi and 2 sada. For me. Abusia yemfi sansem ne so na yenko eye Gan Central Municipal Assembly honum na okopie mu wo Gan Central na chese omanfo wo honum no asu eye akwan ho kom achepa na chese wo bomode ansa anka wo benya wona kwan nyina no anka wo empefo betimi aba na wabetimi aye wona kwan ede ama na we na empefo etimi etie won sufre na watimi akoho se anka wo kwakoye kwan na ma won wahya ase kra ye gata ne anema hodo bebre ewo ye Gan Central hodum
na ekamia yese omanfo bi a wo honom no wonde wonpe eye yeyo ene kanko nti no watimi asisi adan ede asi ekwan na yeye no emu eno na eye municipal ne empenyufo abomoden akọ na wakoma won pan se woma wona wotwe ba ko se bombomoden ase betimi abubu eye edan a wasi ede asi kwan ni mu no anase wobetimi apɛ ba bi a wode wona japade ebekwa kosi anye sade a na chese na wotwe ba ko akire no obeba bebubu bibia esi won kwan se obeye akwan no nti omanfo ebomoden ase obetimi aka won ho abomu na afei de watimi ayi wona japade ewo akwan ni ho nyina. A high contractor no was start wide drains. Now here eti higher. A dike sebi esi ho obi ton west building materials. We see a quine no is a road no quine. Yene na kasa over and over ya tron letters ya engage no. Anti another I March 16 ye jina sa akwanya we so ne aka trend say when yin nema wo ho a ye bebu edan no egu whether ne nema wo mu ne nema nimo edan no ebedure egu ye ntwen ma Nsumfa road amanfo ahadwen o makasa na enne yame adom na ye road no a obi esi edan esi road no mfimfin a ba bia ne ho a wo road no be Abushie no echi no yeni road engineer a wo ye gas central edi enkomo a ono so edi nsem kakra edi tudwa echechire mu se ukopie mu ewo honom dia na chese na road no anase kwan no na enye krakrakrakra na sisi a wode ahye eye contractor insa no ono ye engineer no owo gidie mapa ewo contractors no emupa ene omanfo ni nyina mu se wode yeye ebeto ye na afedie be se America kra mu no watimi awie ekwan no edi ama wo manfo awo eye gas central no se wo hwe rules se wo ha na enye kra at a point kampo na car se emfa ha nti se eba se residents omukoko no beba around that edin nti na enye kra nti at least omusun sa se ye mo omo oye adwuma se de ehu no ogusu ye na adwuma no nti ye bompa se abusia ye free sansem ne so na ye kɔ eye kwawu na unim se ye nyawura eye oforiso obosome no eye April ni mu dia na chese anije nkwa na piemu ewo ye kwawu den na ekoso ewo kwawu eye Easter na Easter ho nsensem no na impinfo ede abetudwa eye nananum a wowo eye kwawu wonam eye nana ayrepe bonsu eye kwawu pepiase manhene afeso ono aso na ye chidom hene ema kwawu traditional area ono ene de sem kakra ede atudwa se afi no Easter wo babedi ewo kwawu se de bia ye di no wode nhyehyɛ kakra ede atudwa na san nhyehyɛ no eno ane se wo ba obetimi awo eye COVID-19 panie yi bi ansana wawura kwawu na mu wonsoso saa ensem bi esosa be ma excuse se wo de wonwo saa panie no o se wo se wo panie no na wo kyerɛ se wawo ansana yama kwan ama wawura kwawu ene ne potem o de sansem yi nyina etudwa abra na woda ye festival no adi kra ewo eye kwawu ehonom se obi bia oba istedum ompe panie bi no ansana waba ni bia ensuro pande ni doctor de na ni hwekwa ni se de ko to hye abene enche ni pese de ni pe wi o covid ni se ni bi en panie to bi anameba entin yesese obi a wo ba no panie ni bi ansana waba ye bre ni so eno echi no ena opin pa a ono so okasa ema eye Ghana Tourism Authority ewo eye saihemu no ase no ono so de ne nsem kakra ede tudwa ekire kwan a wo fa so ama afi Easter na wo babedi no etimi edimu pa organizers ni na ni o mashia ya event submission form ya send out nti say event bi ebekoso ewo ko Easter ha no e say ba directory mu hotel balloon enso eba eno de ense ne paragliding no edin se kakra enso investors bi de biaba nti omo so de ba a fi no ba outbi ko shim na etuko wiem de se oti plane na sand wa ba besi o eno so new additional idea ba ka ko Easter festival
ora kwesi agiman ena yete ne nkanom na eno achi no Charles na eso eye event organizer ema eye kwawu festival ya eba be koso no kwawu Easter festival na eba be koso no no so eye event organizer no so de nsem kakra editudwa ekere event ahodo a wode agu apan mu a ebetimi aboa ama ye kwawu Easter festival no ebetimi edimu pa Domno say ya yen hihye bebre ema Easter no ya kadia edi kan ya ne Ghana Tourist Board abontuma say paragliding activities no ya no mo na eko. Second of all, so ya yen hihye ya be activities bi wo obome and any krokro ahodo so ya pavement project bi last couple of years ti ya hwe say ya be inaugurate sa project no ama ekoma eyiso for sa period way and I say any ahemfo mo ne impanyifo no so edi nkita ho ahodo so aka ho enti in the coming days no ya de sa nhihye betudwa yemfi sansemi so na yemfa yeni enkyere aye apomudi hu nsem kakra bi Dr. Kwaku Inti CEO Emma Health Farm Impressions ono ene din sem kakra ede atudwa say ye wo owo ahodo bebre anka nipa ebetimi esi anokwan e wo mu say de bia ye ka say owo ekura ade a nkwa entimi enje na emom ye woniema bi wo hono ma nase owo bi wo hono ma anka nipa wotimi hwe ho yie anka sa owo no epa wo ho na Dr. Kwaku Inti na asema oka nyina ne say ohwe eye wi ene eye kansa cigarette ahodo a wanfo enum egu won kuma ho ene won yemu a na chese eno ene ma owo anka eno so eka neoma ema owo anka obetimi esi anokwan no ho ekwe animpa na ocheche ni nsemu no na ochese wonom eye cigarette anase wi na ese wakuma ema wutimi ewu intem odesa anyema we nyina sanka wannom wi no anase wannom eye cigarette na anka wonkwa no etimi eware kakra ewa asase a nyankopon ede wo ba so na emom wo hwe yie pa de anachese Ghana hase no nipa dodo na wowu no eye smoky anase wisie a wopu egu won yem no ene won hunim no eno ene de won kọ eye asamado intem ntina ka manfo nyina ebetimi anka won bomode ase obetimi ate eye smoky no eso anase wisie no eso anase anka be ye kura anka manfo nyina enjai eye winum ene afeso cigarette num ye bomode ase anka ye betimi no akasa ewo ye kasa fidie so anase ye kasa boyi so nemu ye homa no etimi nsisi so nemu ochanopa achin president ebeje ebre na afi ode kasa bone ba ansha ye betimi ene no na akasa na wo so wetimi enyanchemu a eye na esen de mede emawi ewo nasema okan ye ehun abusia kasebo no asi insem bi a eka yeni mu a edo so pa na ye de besombo se no nsia kasebo yem hwe insem bi a na edi kasebo mu akotene yede yani ekire eye Ghana mampanyin na dodo nkwa akufo ado na kache na ukopie mu ewo na dodo nkwa akufo ado na kache dia na chesensem a ebo afi wo abane se ose road accident ena ema omanyi nyina ene wiase afanye nyina yetimi ekoyachi ewo apomudi hu nsem die mbomode ase obi abaye na afamudie na afedi amaya fire ntuma pa afura ewo apobudi hu nsem Bulgaria mine no so wo embassy wa hanum echechiri bu say omanfo bi abese wo na japade bi na no na deputy foreign affairs minister Onimunyamfo Charles Yuredu ede abetu dwa say Ghana ewo say boy homodin a say betimi esiesie ne Bulgaria mine no ye ntem na ankofa oye ne bia amba ewo omahimu insembi aka yenim ho na editi na edihwe ena me akama Clement me beje bre edi ni nyina edi besomo senu nsia kase bo ensem no asisa no na meka wo se Yorke state ene so masene Yorke state se men kan kire wo se eba no insase ene adan eton ene ne to eho de anache se won dwumadi nyina no ehye won sa e wo Ghana ha se nti bo mode ansa obetimi akọ ye Yorke state na wakwache wasase fra won e wo 024370 8485 024370 8485 na won on edi inkomo na so waje wasase na bibia so akoyie Adults boutique se men kan che wo se afade ahodo ayehye ema yenya animonyam
na fe so ye timi edi mu pa e wo ye bibia ye mu no won chen e na bi wo nti bomode ansa betimi akọ Adams boutique na wa beje wo watch watade wo shoes ahodo niam bia wo ri siesie ho ayeye no makeup na opɛ den na opɛ ukọ ho no ma benya bi nti bomode ansa we kọ Adams boutique na wakoje watade na bibia so akoye from 0243708485 0243708485 na bibia so enkoye mameka wo se Sarabo hotel eje ahoho nti no wo ahoho bi a wo ba wo nchen Easter mreye mu a obetimi akọ wait na call one chain na fe de woni wona akodi nkomo 0242222292 02422292 Sarabo hotel and America ho asem nti bon wani answer betimi de won akodi nkomo omo wo kasonye na no road no ho no na woni won akodi nkomo wo ho no abusia kasebo no asino na mede na ase ba koso ama Benedict Ofori Asante ono wo MC ahorma obomachidom ede me call Facebook and YouTube no bomodi ase kasebo ye chi kra no betimi edi echi wo Facebook and YouTube honoma Hytvgh na share bibia na so enkoyi abusia kasebo no asibidin ede okamafo Clement na me jebre ebekin kan kasebo ni na ede ma wo o channel pa ye sign e wo hanama ye de ni wa pa ebe ba be so